imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Alright, abara kabisa hidega chia butokira 20 tense yamo yabono mambe chinsa chia Afrika ya mochene kayo mugusikisi ya fam morobule mu micholi mikinege koseki matuva ngete kumanya ile chinguru mana sama gazeti ili tukuli ya lero chebuna botambe ngoro kwa du omonya kerogo Liga number 003 Ronald Mayaka Brigadier Mungu ni mwema tuanchire na leto aliro lili tukeli ya lero kera tubangete kabisa kwa manyomo tegere ya ile chinguru mana sama gazeti ili tukuli ya lero. Yes, ombu yabuwa toletire na mabera ya toire litukolia lero na inde komera na sembeo. Tuanjete sana. Tubuata kere sababu yo kumwakera ngambi ya mono. Oh yes. So tuanyole tole moye mambi yeye. Ndogo chaka kuyaka ke kuba totebenga ntuwa baba yago sekene ngere tu akolire kiya. Na weso ngorora. Gato mwakere mbi ya mono na ntomo sabe atokonye. Kiagero yabuwa sinesi kone bako ne biaye. Ere no alenge no akoba na ende no ale kale na kale. Ilietali ya eneli molioka. Gakuru kwa Nyasaye. Alright. Kwa kwa nembote gazeti ya Taifa Leo ya tariki 5 Oktoba 2022. Women Crash Wednesday. Asoko bako kwa gazeti muna botambene ya The Daily Nation mwancho motegeli tariki 5 mutinyi 10 mwaka 2022 litukolia Jumatano. Lakini tutaragenda si gazeti yechi. Ekero murai wenze ya Buganda ajitaiga Kenya musike Yoweri Kaguta Museveni. Ndongera kwa ndegoro yabalikia magana ngarura go comment igoro yegendekyo. Waro muro tukwa ndenge ndugete ao. What is happening? Teatro aswasa magazeti kiagere gendeki uno kiboli na okire. Tupatie headline. Headline ya The Daily Nation. Yes. Museveni moves to tame wild son. Museveni moves to tame wild son. Yani Museveni mukirige tambukiro. Museveni nomora iwenze ya Buganda. Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Mukirige tambukiro giyoko mokanya. Umwana oyo momwenu wild son momwenu. Agomo ni ndajinjara. Ruto, what is happening? Well, I should ask you the same question. Nago wali swali. Epeji ya kabiri kwike peji ya gatatu nige murekere tomugano igoro ya mumura o Kaguta Museveni. Ugiyoro monene bw'abana jeshi bense ya Buganda. Okoro kwanga General Muhozi Kainerugaba. General Muhozi igachi etigora so mutandao o Twitter. Akalige bintu gete bialetire liberera sana. Tuakwonete na kerekemo tualikora ligereria ase emitandao ya social media. Yes. Kuriringa account kire serious ya social media. Kwangiringa Twitter is a serious account. A very serious account. Eye wana yaletire ngwane iyo. Omurayi oyo bw'abana jeshi bwense ya Buganda niga atebetenga it will take us my army and me 2 weeks to capture Nairobi. Ngi Nairobi yakora. Yani rende ko yateka nyara na koba na Nairobi yabe under their control. How and why? Turaenda se why? Turaenda se why? And I don't understand what he means. Yani ngaigo ekera kurigereria. It's just like to abito kukuwa na igoro ya Russia na Ukraine. Yes. The way ense ya Russia ya so Ukraine. Na go take over ense ya Ukraine kuyigambira bono ebe colony yabo commands bangego issue because igagotebanga it will take us only 2 weeks. Ujinsa kama agotebanga after our army captures Nairobi, where should I live? Westlands or Riverside? Ngai moroje ndane Nairobi yeye. Ekera bana jeshi bande banyirire. Akamanya kukwana iga. I'm happy that members of our district in Kenya have responded enthusiastically to my tweet. It's still 2 weeks to Nairobi. Igata teko tebanga igobono
Nairobi is going to be a district ya Buganda. Nairobi Kenya. Nairobi Kenya imoja tu imoja. Akamanya kukwane bintu gete bigo ichani sana. Inga Buganda igera chiko in control ya East Africa. East Africa even sayemo. Where Museveni ako chiko be president. Omurayo Kenya obono William Ruto. Deputy president. Deputy president ya Museveni. Yeah, Museveni. Azoro wangoro East Africa. Oro East Africa ko ruwa bire sayemo. Bone ngento Museveni yakole teneke. Museveni igamu promoted. Akamwa amamulaka manene ase abanajeshi bense ya Buganda, lakini akamuura ka section gete gakurukwanga commander of land forces. Akamanya go promote mungwana gete orenge lieutenant general, akamubeka bo general, akamuwe section hii ya command land forces, commander land forces. Omo muroyo manyire gukigorote ebirega kubwatekana nawe kukini gwekirogo na ira ni ritatambia mona senge njiyo ko ngama murakaya ngo tukutande party Buganda abantu to celebrate igenteke wano yora sepeji yakabere weke page ya gatatu na no front page uno mungwano yabegeteke gwakia banajeshi. How do you think serikali yense ya Kenya ya receive igenteke? Is imagine to what foreign ministry, missions. Yes. Office of the High Commissioner. Right. Ya Kenya Buganda. Bangeire sana kukwana igoro yegente. Kense ya Buganda yegente ketangani yakolete ya irusiti ya samanganaya. Ya tebetenga those are personal tweets. Chiaru etazo montoyo mo. That's not the position of Buganda. The government is not aware of such kind of an operation. Ego cha kukoleka na gose era imagine kukoleka na imeyense ya Kenya. But you know, oroboti irasuru bwatukire korwa. Na machineries. Na ndetaligento Rwanda leti. Taligento rachikukira nga bona. Enyorwe nga 1970. Idi Amin dado lengo murai wense ya Buganda that time na ndo lenge general. Na tagete boigo airense ya Kenya. Anga Buganda bono geikere tumbo Rift Valley bunetirimbo getega. Anga bono kuchakira Rift Valley to the western side no Kenya. Na takete kolete kurende yenga kia Kenyatta, lakini Kenyatta kamotebi italia motebeti. It's in history. Mugano ino rase peji yakabru ke peji gatatu. I also don't know what is happening. Iko kuangira ne iri swali. Biabana senje uko ngene liswali elio. Lakini gento ngioke ukwanu fosa asisiasa. Mungono nara alebosa mambia boka kwa nendeke usali atwite aze mkiana kukwanu fosa asisiasa. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, Ruto atekeleza BBI kimya kimya. Kimya kimya. Aye kane tunyole. Yeah, of course. Aye pingete lakini hata itaona kwenye kinani ya ngunyu. Number 1. Komochora Musalia Mudavadi kwa bomu waziri omonene. That's what BBI was saying. BBI kinenge yare goteba. Osakuligereria aba waziri abachora. Ujikogende bunge kwirenderia mabolio. BBI na kiyare goteba. Gati ebintu binde binge. Paka housing whatever, affordable housing whatever. Ebyachageza mukuru wasengwa njengaga. Okay, arenge kama sibintu bya. Yes. So ameanza kuitekeleza BBI kimya kimya. Anyway, roboti unaona sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time, omo wakili Paul Gisheru yo obwaterani ya sama mocho kerokende yogo siribo site seke kambere kenegi ICC igara chikoeni wa litukolia la misi anki endeke masabana kole kanezi anki I think it is ni kesho naroche masabana kole kanete chinsemo ya Nairobi a very emotional service, but I don't know why ngina mungwano nyagosira ko insist ngamuka enare involved as ukukwaye. It's in public domain. She was speaking before media.
tinde tigo kwana genda nacha gukwana tigantike ngana manyete no Gankire. nyekero na jite graduation nganyora nera aretire bono ko introducing abono manya people abona maito mondo no mutu abo abongi nale ngukwana sin record gankire kiri mugano nura sepeji yakane dudu sasenga seti ya the Daily Nation na sebono emina esi sanentindi yabateke kone kiwase ebunge nene yense ya Kenya gatia babunge bali bali nse bomo bwazimio la umoja wani Kenya coalition na bali bali nse ya Kenya kwanza ngambara biba bwato bonyangongo itukulia lero na lyo monogali bwe iyo Mosque Moses wetangula kuru kuna chakua yenga nse moki ibwate the majority side ase bunge ya Senate abomo bwazimio bwa drop etiri italia Edwin Sifuna unomo deputy minority whip bakaliali bagelio ledama olekina kuma senator kwa county ya Narok. By the way niliona ilikuwa hesabu nzuri kwa sababu jamaa bwana alipigania sana azimio. Tale gotiku kwa kwenda bomba. Ndio ne wari. Siasa ni noma sana. Asepeche gatoto gazeti ya Taifa Leo bono muraibu ya Kenya Mosque William Ruto na abwate egetiro sana kiwe kikobaleta ama ba Kenya abo babagaine nusu takuwa ni yagero maite chikura abwete Raila Odinga chiri bwa magana abiroka meaning inga bategeleti yake baba makali bono the majority mbali batagete anyway, so roboto nora sipeche gata gazeti ya Taifa Leo bagosoma manyanga ngakebwate getiro kengana na mbinu kiara tumeke elio koleta ba Kenya bonsi yamo peji ya 5 ya 5 ne bwato muganonga na kie bunge ya Senate ya chage tipikaro bya yari tikuligoro na kubachora barayibali barachigotenera chinsemo au at the same time peji ya 5 ndalimo wike peji ya 5 na kabere mamuleke tumuganonga ngana kia bantu babere bagosiria magimabo asenchira yo bututuka nuko nyora abantu baitire batugutire chinsana ime investigation singa ichiko point gochia ichiko machiko point uchia se bintu bya online igokorre biasara bire bigenderete bya online ase metandao ebinde bitaliye bironge bikogera abantu basiria magimabo inyora bamura bali babete bagoitwa Elijah Omeka, Fred Obare, Moses Nyachai, Fred Obegi, Joseph Njau, Alfred Odhiambo na Kevin Otieno kati ya banda bange babere bagukwaneka kole byo boncho libonga buno. In fact, before you transact anything online ena kinga egente kyo nkeregie kene nende nkebwati bintu bibesikanete. It is for your own good and for your safety. True. Asepeche yakane gazeti ya Taifa Leo ne bwate oroboti robekire gaga sepechingi megoro y'abarimu rero by the way nelitukuri yo gucengera abarimu ensengima World Teachers Day asekiombekia nat aiga Kenya kiabasabire gosikia sabire serikali kuba bwaterania se umuroburi bwo gukorera mu nchori gose gusangirira ibirengera ligoro ya CBC by the way no matter secretary general ya nat jina lake sijui ni yani unamkumbuka ama unaweza nati ipo ozole moja vizuri tuize vizuri nati ipo ndaza wote association bossa because we were so used and I think that's how the secretary general union it went to go worked Collins Sandra you nere ole secretary general association nata betenga mungi nyore litukere mwandi indeed to mwenyo ira to mwenyo ira ga association tumbeke keraire by the way keraire sa keraire yani ngeri active actually kupe tuono egumachikoroka na kobaniji yes akina Milemba na bakongu sana bali walikuwa wamezoea kupiga ile kelele right epeje gatano gatatu nebwa tumuganonga na kimura iwense ya Kenya musikaro kutagulia muruta atebirenga na chikolete budget ile revised ase bunge linde nyare ko adopted ata tuko criticize budget iliko nya yaitiwe inse serikali yo murai wense mukoro Uhuru Kenyatta ino muganora sepiche gatano gatata senga seti yega ya The Daily Nation bwege county ya Laikipia netanga stitch tenda au wega sepeji ya merongo no ipeji 10 na boigonga na kibono account ya siaya ya chakire ko ene kiyobo tukiyobo tindi yemakega ya orobotiko sokanga aba MCA nigo babogerete chibese chie serikali wekorera chi campaign asoba choli buaeta abwaso mugavana we county yo Mosque James Orengo asepeji 12 abatomirenka asomutimo kubwe lazima omu county secretary aba chief officer be serikali yo elinde keumba committee nera arosia egokora mangana yo butukigoro yejifaringa na kichibese chi county chi abete chigotumeka nyare gokora emirimo yabo ndonsi ondebwensi atari ko baswanana roboti no rasipiche gatani gazeti ya Taifa Leo
na bo soma elinde bwe manyere county ya Siaya monyogiro kioro oraroro muri kibuga zeti ya Taifa Leo editor agatebanga tigatobe maiso sana ekero turachikonyore chindagire chia GMO genetically modified agatanga ugatobe maiso kabisa agatanga genetical modified organisms anyway azebana Mungu tu atusaidie ndivyo nilisema jana sisi masikini Mungu ndivyo nilisema jana na sibadilishi fikra katika tinga seti ya the Daily Nation e pull out kurukunga DN2 lero bamulegeta magana y'Ikigali ngana kiyogo kora magana wheel alignment na technology ya chire bono igayo go connect ya se computer iga ya diagnose diagnosis ya diagnose muchanda sura sigali kwa manyanga onye start what a problem onye ne plug geterwo gete asa magana apparenting ase pull out ibado muntu ala kubolika can I sue for breach of doctor patient confidentiality ninyare go soero munyagitali because abanyagitali nkuli bale iro manyetege ntabantu batamaiti kero bakugraduate ngo baba sworn in era bakolia ne iranda act kurukunga data protection ekiagera yani ababwente kogacha bubisi information yabarwere babo lakini wengi wao wanafanya yani ni ndwara ngenda nyagitali my wife agenda so munyagitali yo yatake kumanyanki ndwara inkiyanyora ndwara tetabwene tia mote bikolengana nejira bakolia lakini umunyagitali nakyo muntu yako bolige ngaki ni soero umunyagitali asoko leak information yani ko chia so muntu kubwatekana no burwere bwana health status chiane the answer is yes lakini anabao kwa information hiyo what munyagitali anabao kwa information hiyo yae as a person ayoli watu mochando yes usenje bono aye nabo kubwato ke ujumbe hiyo uchi asoli otagete aye boy ayo murwaye lakini taliyo munyagitali ojoteba ayo nyarebe bwana gaje taiga not only for doctors by the way even for counselors abantu bali bakuru basembi baku counsel abantu you should keep people's matters private donye naba basta lakini nkorora banyagitali kero monta ajira zore ngo musabere bwana bunere ara bintu byanaliri muntu banyako eno chote abantu nganyare ngosere kresina maboko mubekire ta muro chimnandika muletayiga birandi gale ta ibinata sama yezo na divirandi lakini yezo na bya dewisi unless omuntu oli omonyene utagateko confess we so kiria saba yes nikonde masiga jirete yeso botuko gati mutebya yeso ndendero buroti waigoro kina kore batejibururia ko agatwara akankwana kabu kuju ngora iko no ekalikira zamaliko chinkwana chine chingaine naende chinkwana chia bene preserve privacy yo montonyo onye sick. That's very true. Oh yes. Asepe chikatana kwa gazeti ya Taifa Leo watu roboti kurwase ekimbekelikia United Nations bagatabanga bobo irake kubwatekana no guchinje kwirire murakero bero gugwaka at the same time mbura yabere gutu nyinge na yankorengana no molikyo monene bw'ekimbekelikia UN moroke akorokwa Antonio Guterres tebirenga bana ikabachikora igichimbino cyo kuringa kibintu bigo chikoba roboti ndolege kurandana bwate bangalero World Teachers Day by the way ntakatikulia bategereri bonsinga mwalimu kiulia ogo celebrate litukulia lero kero kende obeto ibwengencho mono gochia asore koba igo gwa tangana gukwana ikiagarana teteko ikine kindo nateko korali chinsa ibere gochimoino. That's very good. We honor our teachers by the way bali mbara bayasara bakorera mirimo mia and they need to be recognized. Nganjira somoro beliyo yo kwa nayo mwalimu iyo nganjira somoro mukwane omwalimu nzometi nasali dudus ukorokuseli na nyamboga bado no wale ngosomya ali imagine muna nakabunganiga nero liko tolikinze negechara twalika A twalika B umusubati uyi my friend nero gatenga nche school kaningo muganone mna kinale koroka ne kanale ngomo kero kwa naigo umwalimu naro ragere by the way I celebrate that mother umwalimu naro ragere umwanafunzi taigubo kimambia gende school
Yes. Nukwana tuli chinsa iberalia. Senje ebirotiga asamangana yobole migaiga. I wish ikicho. No, nabugo chotokale discussion inkeiga. Tumanya kwa nyole birangere libyo motegereri. Aina tatizo. Ase pechi 13 wike pechi 15 na gatatu. Amangana yobole minakwanire gaiga buli meboko bokora kole lindo nyara ko gwekonya na kwegendereri. All right. Gaiga bo igomba muri kitamangana yobo unchereria. Nabo igo biashara au mitangasire gachitenda au nabo igo bali babere bagutunyura kubwatekana na ama kweli uso obituaries njye gasenga seti gatima tiko sino bwatekende ko tumulekere chiko solia so bwenge Eso rigi chiko dia tumulekere chiko solia gazeti ya Taifa Leo begete umuro wabere wowe wamurerete igoro umuro wabere wowe bana abwate miaka 22 agiri akale kubere benja igaro muiburu bwenze ya Norway ogoso ne club kelia Borussia Dortmund mani we maeto muganoe igaro etaga je team ya Manchester City kama kole bijie ne bitindi asega sero kelia Etihad bagakamani bagakatutas anyway boy ni moto sana metoro sana inanogia UEFA Champions League by the way goso akira se Chelsea versus AC Milan mupira mokongu sana Salzburg bagozori na Zagreb na boy Real Madrid bagozori na Shakhtar Donetsk I guess napenda sana hiyo team Shakhtar Donetsk inatokea kule Russia intake kwero boro bema Man City na Copenhagen kumira na bali Juventus na Haifa ngoko sori bali Benfica na PSG ala mira ne binge ga Benfica kwa Portugal na PSG kwa France tana se mira no obvia English kamura kali na wakale no via UEFA Champions League kamura kali na wakale PSG na kugata de gojerero mungwano okuimukia lioki Haaland lakini anwe mani upole mwa akwa kono wakwa kono kongeswa kobe nege chape kebeke lakini kelia ngona gocha mule form yake maita bado no Arsenal oneleta ngaine bado Premier League Arsenal oneleta ngaina semesa ya akitere mamono bosialia okay thank you thank you ngira se dondo bana dondo yes tosoa sakuru kwa Ngoliba Kiambu imaya yake Kimani wa Matangi Ngoliba timae tinga tetiko kormo weka no ekere you past that okay you past that thank you very much ninda que tengo sikaze nseme hiyo all right lakini umurekera gukina na baguconyora umusani munyaruka n'ichinjira nkire bagukwana niko baumiranire umatekera umumurabu ato umusani munyaruka mbari ko banereriyoka kurazitenga buna bono yuma baberiramo baramo liyoka baka barigiri kubwekana nande mbali bagoja basikana bamba kubwekana bakagitabi bono bari nkoira barege kake bakumira negeka bono kuba umiranire na biranyore ba misanirie wiki umutira boranyore that is it okay wiki omotienyi usikwanyoro neko kora kale gazi Nairobi metienyi ebere ekero ba umiranire ngakibata kere gukwanani njerende yonsi baira igunga maiga ngakyabera igwa maiga that's my personal to your special person that's my personal way lakini akuboreria ibweka to your special person it's not for public consumption ine enchera ora kwani umusani oli bwanchete ne formula ora atumike kumukwania nere tobombo jumbaka mutigane abekoleta thank you abekoleta bombochi omongwana yo mukuru wangu liba I wish I could say something before that no you have said kuchi omoli mwino no nataka kukwana gento gete igoro ya makwani enjero kukwani especially abantu of this caliber bintu geto kwenta ko consider yes tibeto senda kwano mweli mwine ke to igoro mugano no tiato igwo mugano kwasi ogwantebia nabo geko koraki
Ekole to mujano mobe. Paka bantu base kutikana. Mungwana yo mokoro ngoliba Kiambu. Ochire komororo musani ya salon. Maite ningangete kwenda chi salon sana. Heti kwenda ze salon ya saba kungu bago sisanalia. Lakini mungwana yekabitire linga wekage ndaji komororo musani. Angana nataka kuigwe sababu ya huyo kutataka kuchio. Ninte wekera. Alia mukwe wajo taro chibira mukwa kana chibiri jiro tawangete. No tiva ni chibiri. Naende magana go kwanwo. Magana go kwanwo na makongo. Yes. Naende na bora nyore kwa chuti wake. Njere ite kuira buya. Yeah, betere actually kanganya kurwa asna kagengeru kale. Kero ba igolete section ya salon kurmo. Egento kena bagakole to mochano. So what happened in Ngoliba Kiambu? Omongora yo mochira se salon ko marumo sani yo muswati. Batara arona sama. Batara arona sengaki. Asengencho kero kendo yenango korale mirima no lire nakara sakalia. Bono liriage no mongwano yo gabwate expectations sirenga ekera ikira se salon elia. Omwancho ye amukumbate buya mukwani amobwani buya elinda maigalia arore kanenga maigana alengo no nyamba libaro lende kamwako genda barolenga kweli hii watu inapendana mungwano lyo ikiro akaruterwa kaboko bune gitu igogenda akaruterwa kaboko bune gitu nimezo kwa karo mote karo kwa kare nyo boko rute gitu ngati ke burato akrani mongwaro lia oliria muruterwa kaboko bune gitu akakangole terwa kaboko mukoni mongwaro lia kaire ni ukwa ebuno moto kotere na attention akamotebi ngakai ngakibono ugo nkwani ngincheye no you can't do that umanyete umumurori akagechigwa abasubati bari baringi mari bakomuburi ngaki wankora ne chigito cha inki otari gukwaniri umusani uburongomo omobwani buya kumutanya korana nde konyengo totebyo ri nubwato umusani urasigete uhikira abona akabatebi fiata midomo kirikiri nimba isabu cyane ndari kumugwanira Puna wate babinde intensi ya personal. Era agateba na inte nimba tintu bya bire personal. Biko gera ndari ko mukwani go. Mongwano ria kamadaiga twakora nirebera abo saruni yawe menachire. Mos Namba yona delete na tinyora ko kongagera ko jata wese nakubikire blacklist. Osubati wale wakajikotema kumuira ngaro musubati yakandenga kwa akolire bobe. We. Nabora nyale mondo itimu anje tikurunkoro yani. Girende ko nyako tele no mwaje no. Ingo mwada idente. Wakora ne wana na injendi inganje. bado ne giera kiwaro ko Kamurutero ko wako ne gitu. Ay tiki Imagine ogo kwana ni kuoka. ante vega Ogo kwana ni kuoka kwagalira abantu batiganire. no tive no gutigana guoko omuntu abako eguro tigante vega Utara embark on encherora kwani umuntu creo que ne muamisa niri for long. Yes. Nabera beno musubati mutararana for some time. Nabera beno ne man mutara omerana for some time lakini mubwate relationship. Yes. Kero muomeranire ama igana abariete n'abasunyuntete. Lakini mutara kwanani there are things owenta ko consider. Number 1. Ogo kwani yokota ketu mo kwani koro motu ome. Nkomo chiera buya. Nkomo chiera buya. Na akomanyete na abo okay with it. Number 2. Environment yeye. Go support yere bintu. Go support yere. Nere conducive. I think that's the one. Nere conducive. Ne facilitate you kwani ko to kwani umuntu. I think nanjire ke wade ekiki environment. Ekiwa ngiyangiriruya. Number 3. Oyota kete ko kwani bo. Mbale nonde. Unde dali bale nero utamaitimo. Ikiana bara abe nangina. Na bara musubati omwabo omuntu gwa mazikani na bera abenga bamerane no mubasi tango enda bare ke muomeranire. Omenya gutaka gusukuna n'umuntu.
Consider ibintu biraute bitatu. Yateka chimboli chikolisi. Chimboli. Emboli umadebe korora baka mataka ligoro. Lakini ete kete kwa kamera. Bakikere lidoli karali ekwe ngusorora. Anyway. Consider ibintu bitatu nagote. Lakini ngento kwate babuya. Oko kwani oko nkobo okay noyo. 2. Environment yenga. Ekimbu ekibona kyo. Ekingi basana ko ekibande kera base kubuguli ibinde. Ole chinyangi amakwani narago jabo. Kero jiko bwata ni wae. No ina bantu bakora chinyangi. Kindly consider environment. Some things we know you will do later. Anyway. Ekimbi yako ekikyangire beki environment ekimbi ekyangire. Bono. At that note, torwa. Yadorwa. Nyorre ngazeti ya The Daily Nation litukulia rero ya Jumatano bwe manyia manga mulikira sengazeti ya litukulia rero. Ya Taifa Leo na erebugate Haaland kurumaega. Olio gwasere timu ya Manchester United. Wikali tukulia nkenyole gazeti ya Taifa Leo bwe manyia ya mwana yanda manga. Litukulina kiko cha kwali roka. Women? Eliri kuri ku Women Crash Wednesday. All right. Na na boko majikorolekane. Ole we alegane timu na litukeli ikoenda. Lero. Okay. Maybe ever without your knowledge. Maybe. Yeah, no. Wotamira beko ba without my knowledge. Anyway, thank you. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero.